Ok, znači dobar dan. Prosto ću vam micati kameru, ali tako je. Sekundu. Oprostite, malo sam. Sekunda. Ok, znači, pozdrav youtuberi i u ovom klipu znači ću vam pokazati kako, znači opširno, lagano raditi shoulder raises ili ti shoulder flies ili kako vi to već zovete. Tako da, hajde, znači trening shoulder raises. Maknite naprijed sve što imate u blizini, naravno, i znači otprilike pokušate znači da stanete ovako. Najprije, znači trebate se razgibati, to je prvo. A sad kako ćete se razgibati, to je na vama. Znači, razgibati sa spokojno. Ovako, eto, tako nešto. Malo se potresete. Ovo, i sada. Znači, prije nego što uopće krenete, ili te raditi na sekundu, znači ja moram kameru pomerat, jer sam znam se. Dakle, znači prvo legnete, recimo ja to imam pod, tako da mi nije baš nešto, stanite ovako, tipa ovo u podu, sekunda. Tako sad se bolje vidi. Znači, samo ovako, dakle vidite ruke. I meni su recimo ruke sad u ovom rasponu, međutim vi ih trebate ovako staviti. I samo ovako. Sad, na vama je, znači kojom ćete brzinom, ja volim, jel te, brzo. Tako da, idemo. Sad idem polako radi klipa, jer ne mogu i s kamerom se zezat i radit shoulder raises kako treba. Tako da, eto, jel te, oproste. Međutim, znači kad ste gotovi sa svim tim, znači kad ste se razgibali i napravili shoulder raises i sve to što trebate napraviti, onda, jel te, napravite, znači pošto ćete biti tromi od svega, onda mi je bilo recimo, ja ovo radim već dugi niz godina, i evo sam sekunda, sad opet moram pomerat kameru. Tako, to ćete vidjeti u ovim klipovima, tako kad budem radio o bodybuildingu, da ću često pomerat kameru. Dakle, sada, kad ste to napravili, znači preporučujem bi vam da odete, znači trčati ili tako nešto. Ja osobno volim zgibove, sklekove za kraj ili tako nešto, to je sad na vama. Znači pokazao sam vam, znači na vama je zagrijavanje i na vama je završetak. Znači gdje ćete se, ajmo tako reći, kroz drugu vježbu odmorit od ove vježbe, iako je za početnike super, ali, znači, uglavnom, tako kad nešto radite ovako, znači početnu vježbu, trebali biste recimo šta ja znam, tipa neke vježbe za grudi ili tako, u tom smislu. I sad kad to radite, znači još ćete dobiti prsnu, tako znamo kako kod nas kažu, prsnu masu, ali što je još bitnije, umorit ćete se. A vježbe radite kako? Vježbe radite, znači, do granice boli i još više. Znači dok vas bukvalno ono ne počne trgat od boli. Eto, tako ja radim. Znači tako se vježba i tako svaku od ovih niza vježbi što ću vam pokazati u ovim klipovima ćete vježbati. Znači, zapamtite, evo, ako ovo ne radite, bukvalno vam govorim da će sve biti uzalud. Znači, do granice boli i još više. Znači, recimo, kad radite vježbe, šta ja znam, za grudi,
dok vas ovdje, znači, dok ne osjećate prsa više uopće, znači, ja se ubijem toliko da poslije ne mogu do zraka doći, eto. Dobro, ne baš tako, ali razumijete što hoću reći. Eto. Tako da, ovo je bio klip o Shoulder Razesu, ja sam Ivan i vidjet ćemo se u sljedećem klipu.